Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinte ze-disc yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni, cela ke mbukele ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke indaba ezitrendayo, indaba ke ezenzeka lapha kumaqembu akuyi PSL. So la ngizoqala ngodaba kolitrendayo, udaba kolisematheni olithinta ke iqembu iDurban City edlala lapha kwiMotsepe Foundation Championship. Kunama updates ke lambukela thinta ke iDurban City. Ngiyathemba ukuthi ke babukeli bayibona ke indaba yayo iDurban City njengoba kade befakelwe icala lapha kwiPSL DRC and balwinile ke lelo cala. And kunendaba ke mbukele eqeda kuvela la ukuthi ke lelo cala noma izeke belwinile yona ke iDurban City kodwa ke selidluliselwe lapha kwaSAFA. uSABC Sports ubeke usuveza ukuthi ke amaqembu alapha kwiMotsepe Foundation Championship abeke selidlulisela lapha kwaSAFA lelicala njengoba ku PSL DRC ulichithile. And lokho ngehle ke kufake yona iDurban City enkingeni ukuba ke bebe ngama champions ayo lapha eMotsepe Foundation Championship and futhi ukuba ke bepromote lapha kwiPSL kwisizini ezayo. Ngidlule ngelapha kwindaba ke ithinta iKaizer Chiefs naye ke lapha umdlalo weStellenbosch uFawaz Basadin. Kunendaba ke lambukele ivelayo eyithinta wona kaMakhosi iKaizer Chiefs. Kuvela ukuthi ke iKaizer Chiefs isihoxileke lapha ekufuneni umdlalo wasoka iStellenbosch yena ke uFawaz Basadin. Babeke sibeveza la ukuthi ke iKaizer Chiefs ibeke isithatha isinqumo sokuthi ke behoxikise izingxoxo naso ke lapha eStellenbosch mayelana naye ke uFawaz Basadin. So zinjalo ke mbukeli yena ku Fawaz Basadin bekumdlali kade lokho ke trenda obelinkwe nawo kaMakhosi. Nazi ke indaba ke ezibhlungu ezivelayo ukuthi kaMakhosi asethatheke isinqumo sokuthi behoxiseke indaba yakhe yena ku Fawaz Basadin. And amanye ama reports aveza ke la ukuthi ke ngathi ke Sundowns ilona ke iqembu elifuna ukusayina yena ke uFawaz Basadin. But ngiyobuya ke mbukeli nama updates mase khona ke into ephathekayo. Izo ke indaba ke lezade ngiphathele zona, cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.